Huija Koktumani bisingte phashala 45,000 shiti bufang destroy khlaika Bajalbari thanani police patimgo khoroksano phana romai manmani koktuma korei वो है वो तो यहाँ के भी हाथ पेड़ के पास ही हाथ Padimuno regai Bajalbari thanani usi Jugol Tripura shawi khna rega Borutin thani kaisa Huija Koktuma shokpai mani hinei Padimuni Koktuma manka hankeno usi Jugol Tripura ni teidu mungbai BOP TSRD BSF bahini ni thanja shakthar mungbai phashalo 45,000 shiti busa destroy khlaika Bajalbari thanani police Padimgo khoroksano phano romai manmani Koktuma korei Tini pungo ane thani kaisa khobar phayo je Indo Bangla border gana wo siddi kabongma kaijakhani khobar phayo o khobar no manno poreo angani staff nawoi borongni Belsora BUPO thangka BUPO thangai aroni in charge by kok salaikya salaima pore जों jointly aro abono destruction khaina bagoi decision nakha Belsorani staff Bogabilni staff Khengrabarani staff tai ani staff nawoi जों total 46 jona aro जों bibino jagao tankha total tanmani hingkai 13 ta plot tankha bufang kotoma torjakno 13 ta plot onuman 12-13 kaningano bufang total approx 45,000 rok ngano abo जों tanjaka phungni 9 ta simi 10 ta 40 jora prai 2 ghonta dore जों tankha abono tini chini mission abo tai jotono nang sanamo sungo ab tai nukjangnai jagao ganja khaikengkele tanai nurijaknai Phaine shalabo abahai shakthar mungna harjaknai hini shaka Bajalbari thanani police Padimuno te chadigunai tu mungong khurjak tabuk police Khwaini simi biplopni kokthum chini khorang